Mookamedi wa mautlwela wa mehleng Richard Mdluli o ne a boetse a hlahelletse ka pele ho Lekgotla la Molao. Kgetlong lena Mdluli o batla hore moahlodi Bam a se beleeme nyeweng ya hae ya bobodu. Leqwetha la Mdluli le boletse ha kgatiso ya tsamaiso ka dikamera e sa dumellwa hobane Mdluli o ne a le kgahlano le seo. You are fundamentally misdirected on that point. The greatest of respect. Fundamentally misdirected. Motloung o boletse ha Mdluli a tshwanetswe ke moahlodi ya sa nkeng lehlakore e leng seo Lekgotla le hanyetsanang le sona. Kopo ya Mdluli e qhaduwe. There was no substance in the application. The suggestions tendered by Mr. Motloung bordered on mala fides. It is totally without substance. Lekgotla le ile la tshohla dintlhakgolo tsa nyewe pele le iqhala lefapha la naha la botjhutjhisi le hlahisitse karolwana ya 342A ka pele ho Lekgotla ho thibela ditiehiso. We want the defense to finalize the application for any funding that they'd require within 30 days so that when pre-trial happens in June, he can join his other two accused and then the matter can proceed and trial can start in October. Ho sa le jwalo, Mdluli o batla ho thuswa ka ditjhelete tsa nyewe ke mmuso nyeweng ya hae e tlang ho mamelwa ya bobodu. Nyewe ya Mdluli e tla simolla ka la 18 kgweding ya Phupjane.